The Hbdrf Border Dispute Redressal Forum (Hbdrf) has claimed that the recent clash between Khasi and Karbi residents at Lapangap village in West Jaintia Hills on the 9th of October 2025 stemmed from alleged encroachment and high-handed actions by members of the Karbi community. Addressing the media on the 11th of October, Hbdrf Chairman Chandame Sungo stated that incidents of harassment against Khasi farmers by Karbi residents have been recurring over time, particularly when locals go to their fields for harvesting. He asserted that the farmers had no intention of creating tension but were simply carrying out their agricultural activities. Sungo further urged upon the state government to provide compensation to farmers who suffered losses or were unable to harvest their crops due to the disturbances along the interstate border. Ngi nagaliang Hbdrf Border Dispute Redressal Forum mentagas ngi khadbai terik manabis feu arjar hosan te ngi penpau ke jing sngiu khia halor ke jing jia akisnong Lapangap bada ke juku poru nagaliang jongi hukum ke forum kabaju yeng nagabenta ke jing joki pai nung snong jongi kibadon ke snong kaput bad haga jing de bakane ke kam nakapor skopor ngiledep ai ke jing thok ke bubun teli ke government ke sarkar jala jongi but in person meeting ru ngladep ye chong sibun teli kita ke meeting naga benta ban wanra ya kata ke chong suk chong san ke roi ke par ya ki pai ni chong jongi ke badon ke chong kaput te na kaliang jongi nyim ong ba ke government kam sim khia ki don hi ki benta ki ba ka government jongi ke sim khia haga jing de bat ke ni ke jing Hindray kumbang ngeliyo ihi degli jongki khmat ba kene ke jing sim khia jong government kampat biang nakabenta ban ai kata ke jing yada bat ban ra kata ke suk chung san ye ki perdok persenam jongi ki besong ki basa siki ceka kaput bat khamtam siki sunong ki thag badon spot block 1 bat block 2 te ka khubor lani ke jing don kam ke ba ngi kwa ma pen sngew sebaro ki pach lani ki khon ke bri hunyo trap hakani ko por ka dei phang jing jia ka bajia hakini arsngi laisngi mensisngi mo haka chnong Lapangap hakaba kelemi ke tu ke huri hura hakaba kelemi ke jing ye choi yadat bat kumbang ye ih kelat pathai kubor ba kato kat ni naki ken honjai benriu Karbi kila ye mensau bat ru uwe ula du no elaga jong jing im haka tu jing jia te hoi hi ngi hi na kaliang jong forum mo ngim kersan ye gano ke jing ye umsau ke jing umsnam tengi yeng be halor kenong rim ban ya kren da kata ka hok bat gajing sisa da kata ka non violence te henrai ladangi pej pat ya ka jingjia lene ya ka jingle omde bengi bengi keno nagi we pat ki ken honjai benriu kalong seba palat put ya ka ba ki jai benriu jungi ki dei ban sha bat ki la ban sha te kumbangi tip hi nadu handai hantai kulong kuma ka snong Lapangap kadai be hi po upur usam jong hima jaintia bat ka habru po ki laka siliang mentang bat ka snong tapat lek badang suseng hakisnem cejar khandai spa sau pwe sau ar kat kumajing tip ka mangalayo kadai ka snong ka bala ai bor da ki wahe snong jong snong Lapangap bakin chong snong hangtu bat da kumta barok kito kilengkha ki puta ki badon hapo snong Lapangap om de hiru tang hapo snong Lapangap wat si hapo snong tapat hapo snong jerong barok ru ki de kilengkha penthor ki ba kini ki pa jong snong jong snong Lapangap ki yo pateng nadu kilong swa ge manswa badon ru kat to kat ni ba ki thit na ki Karbi bat kumbalong benta kumba 95% kilengkha barok baron situ ki debe jong ki kasi penar jongi bat kini kilengkha kim hap hapok area snong jong snong Karbi namar ba sete gemut kidang don ki area snong phi kidang don ki area snong te gini kilengkha kim hap hapok area snong ki hap be ki debe ki private property te namar ba ki don lagi jong ki kot kisla bat ki siuru ika khajana te de helor kane gadong rimba ni ong ba kane ke jinglek jong Karbi kade sebab palat put te subu kum kanuksa omde kanuksa ke jing sisahi nadu bami ke to ke jing ya kan at ladang apa kelau nai mi mo ar pe wei terik
te kami no ketu jingi kan at hadin bagi kepai kesipana jungi gilalek ban phot bar jenrat no ya gitu ki plantation jungi kan to te ha ketu gopor ki babun ki pai nong suk snong jungi ki pat de pan thung ka ba ki don ki pan thor ki ba ki dak ki ap ya gopor liur phi ya gas yo slap te ha ketu gopor ki pat yo ban thung ka ba ki dang bun ba ki bong pat yo ban thung ka ba ketu gopor te kamut ki lapep hi kata ketu ketep ka juki nadu bami ketu ko huri hura bat hadin nang ta kito ki balayo ban thung ru kami sibun ke jing ki bapli na mar ba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khuj king na mar ba ki trap ki ru la cha thang lot ku mang yo i lat thai ko bo ban mentale la des ka por ot ha ka por ot ru gamut kim pat yo ban ot lek mut ban lek ot si sin ru la cha siat jeri la cha maham kum ta ter ter king ti gamut ha bagi breu jungi kim nut shu ban lek ot i we ar ngut kum ta ter ter ti ki hap no ban ya lang king cubu menta mo sisgi gia lang no lang kha jonga next part hal kha jong ini kum ta ter ter king mut ki la ya perlu pelang no baro sisnong ban ya lek ot kum to de kan hun namat ba kim nut shu ban ya lek i we ar ngut te ke jing ka long ba balai bagi breu jungi kim la sha na lor ba la du ban thung ban tep na lor ba la du shu ban pen khuj ban ai ban ai wa kum ta ter ter ha ka ne ka por ot ru kumut kidang ya pendik kum to bat barok itu ki ceka ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong sang strong jong chong lapangap ki dei bei cepo purusam jong jalame kale ajungi namar balai bala nang ipek tangkat kum ka tu ka notification ka kendai spa san bawai ka permi da ka asam hiru kat kum tangkat kum ka jing kedeu jong ka toru ka ne ka snong hi kadang hapura cepo purusam jong jalame kale ya hinrai hadin kan ni hadin bala penyap no bala supersit no ya ka ne ka notification ka kendai spa san bawai daga asam notification hi ke bala penmi ak senam khandai spa san perusan te ketu ke jaka kadang dai ke dispute area te ke jaka ke bompat don utau purusam bupati kena ya badang dai ban penbe ya ke blok 1 blok turu dai bari transfer biang sport mekale akum ta ter ter ke tiga jinglek jong ni karbi gemot kimburom syuwat ya kata ka ke notification jong asam ke te ki lek be de ke bor te hang ni don ban ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong kaduli po snong Lapangap po snong mukuro po snong pesiar mulber kum teter kadai be hi ning keren dak basai bakani ke Karbi Anglong Termos Council kadai ban simi jigit kliken dai maka ti balek kum ki kini ki kam ki ba penbi kini ke huri hura katuk entry tax ger po snong kanduli ru kani ke Karbi Anglong Termos Council ke bumut pendien te kani ke plantation hang neru kemut ke Karbi Anglong Termos Council ke balek but samenta kamut ketuka plantation ke ketuka jing chna surok ke plantation ke badon spok mukro ru gari Karbi Anglong Termos Council ke bapen le bat kum ta ter ter te ngi kran ke basai ba kane Karbi Anglong Termos Council kadai ke ban sim yaga responsible haga jing ide berkani ke jing jia